aho twagera ku Kirahari-Shema Central Police Station Kabohe twashanga abapolisi bari mu grupu nibetorora batyonukwe kutworeka aho embohe zitorokire omukamori. Konka it was an oversight abakuba ahibarabire it's a very critical place, so kuba bene bombeka batekaho ubwoma hazo bumwobwe tubura kwasire kurungi. Abasibe munana batoroka konka nka security abapolisi ababali a duty ninga shamwe babanenzira abasibabo twabakwata tuza kubacharginga, so they mbaza kwa piaringa mu courts zitu eza police. Polisi nubagera ngo kiresereho eki no muhorereza wa government mu Rushema hamwe no muramuzi ababuziro mu office bakazombyabo as far as zikabene zashema konkana janti nanka setatone ubwiro bwinji nabataro ubu twakubariho kandi nanka magistrate na abataro omumbohe zitorokire habiri harumu babiri ababiri bakwatirwa kuhenda amaju hamwe no rukutekatekwa kuba yategera motoka akita driver hamwe n'abandi. Gasha kwa Michael atwakire.